کما خوش تماشاوان هجاو دست بکرنا برنامه آخا و دمکی خوش تندروسته که باش و رضا خازم هم بخیر هاتنه برنامه آمه و از این رو برنامه آمه و ناو آنالیز کردن مجال روزانه و برنامه که نو بالکش سوار حساب پیشکش بکم مجال برنامه آمه این رو و دیسا جبو گل کرد و باکورا کردستان آلترناتیف که پیوست آنها امی و مجال و گل میوان خواه پیشکش و بکن آرمانجا و برنامه او کو باکورا کردستان خیانت که مازن و والهیه که سیاسی و هیا او بیت چرا سرکرن آنانه جبر وی یکی امی جوه مجال در روشنبیر و خادمیسیان کرد برنامه خدا و برنامه دین دا جمعه و جور برنامه جور بجور دا من نقاش بکن و حال بدین که چرا سریه که ببینن آنها میوان می هجا سیاست مدار نیوزکار کرد و ولی صبری در رمان خواهی گرانبها دوی قالا مجارا بکی و همه دوی برنامه دا و لسر باکور کردستان و سیاست خیانت آلترناتیف هنده مجار دینی گرینگ دیگر میوان خواهی آگاداری بدن و هم نها میوان خواهی هجا سلاو بکن و بخیر هاتنه و برز ولی صبری برنامه همه gelek spas kekeçiya demete baş rêz silav ji bo beştaran êku gudariya me dikin em ê dest bi programa xwe bikin bi taybetî siyaset wexta ku li ser bingeha çandê ava bû ew siyaset dikare hêviyê bide ji ber wê ez dixwazim bi helbestekê em dest bi programê bikin bi destûra te ji ber ku فرمو کرم که زوو were pêşengek di şivereya azadiyê da gaziya min û te bîhîstibû bi navê Xalit Begê Cibrî ewrê mirinê şiv dikir bi hiş û zanînek pazilandî de were em li pêyî bimeşin dem nine zû were li hember marên hevserî di cenga man û nemanê da bi helanên kawayî bi zend û bendên badayî encam mirin be jî şerm nine zû were li ezmanê bihuştek dagirkirî yêzan tu bi xwe bî rûniştî bi li ser text û payê zêrîn bê xak û ax li singa te hebe çendîn dil germ nine zû were ger bêhna dostaniya Xalit Begê Cibrî û Xalit Begê Hesenî ji te tê de bila 100 serî min hebin her 100 serî ji li ber cercelê bin xem nine ez bigorî zû were helbest ya camerêkî bi navê Cemal Xinzor bû li ser Xalit Begê Cibrî û hevalên wî helbestekî wisa bû me got em bi vî helbestê dest bi babeta xwe bikin ji ber ku babet wexta ku li ser bingeha dîrokî çanda Kurdî zimanê Kurdî kevne şopiya Kurdî bûye ew siyaset dikare ji bo pêşerojê hêviyekî bilind bide me ji ber yekê mixwast ez vî helbestê bixwînim û dora jî em ê ji xwe re dest bi babeta xwe bikin kekçiya سپاس کک ولی و بله و هم جاره دی بیجن بلا رحی و خالد بگه جبری و همه شهید کردستان و شاد بت و سرگلی کرد ثابتن و بله و هلبسه تاجی پر خوش بود زور سپاس بله بله هم دست به برنامه خواه بکن نها و برنامه دی داجی و من بحث بکر براستی و باکورا کردستان والاییه که و پر و خیانته که پر مازنجی هیا زیده تری 100 سالن کنجا کردن لی باکورا کردستان جبو به دست خستنا ستاتویا خواه یا نتوی و دجی دولتا قلونیال و کمارا ترکیه تدکوشن لی ایرو خیانت و قوسا دولت و پکک والاییه که مازن چکریه دولت ترکیه به سیاست خواه یا بدره اجالان و پکک کود به سالانه و سر گل کرد تول هف کریه و دجی گل کرد کنکوژیه که مازن چکریه او بویر و کردان گل کرد وستان دیه ایرو اشکره کود او ده سیاست خود یا
45 ام بجه 50 ساله لهمبر کردان دگهشتیه کیجان خاله و ام دبینه او تام تشته کو او دخوازه یعنی دولت و پککه دخوازه براستی نها هندک او چی بویا جبر کو کرد به آلترناتیفن ام دکارن خوال گوره یعنی کرد نکاره خوال گوره و جبر وان خیانتان جبر به والاییه بلیز لروجلاتان ناوین و جهان دا بقویمینه بگنجینن یعنی دکارن لهندک نکارن وکی دولت که خواه گوهرینن او نای قبول کردن دوی راستی و گل کرد پیشیوه بگردن پیوستی سیاست آلترناتیو لباکورا کردستان ایرو زیده نای نقاش کردن او یکرماسیه که پر مزنه جبر که هفکاریا که جعالی پگکه و دولت ترک هاتیه دست بکرن لباکورا کردستان 45 سال بردوام دیگه ده انجام دا به هجمار جوان، جن، زاروک، سیاستمدار، جودکار، کارگر و گندی یه کرد آلیه هر دو آلیان دا هاتن قتل کردن و کرد اینجا بلی تکچونه تشتک دست نیخستن آرمان جاوه شری اشکره بو پیشی کردن چالاک و جوان وان تونه بکن دورجی فقیر بکن و بوسینن کرده ماینجی داویه دن نرچار بکن که تسلیم ببین دولت دوی سیاست خود و تنه سرکفتیه که قسمی به دست خست نه همه قسمی دست خست ده انجام دا ایرو ده سیاست سرخبونا کردان لباکورا کردستان دا والاییه که گرینگ در کتی حوله ده انجام آوه سیاست دا کرد به آلترناتیو مانه به وی آوه دولت و اجالان و کردان لیستیکان دلیزن لیباله تشته که دولت که جکر او بو که کرد او تشتا دولت بیر کری کرد همو شرط و مرجان دا تکوشین آقا سرخوونه به دوبینن او جیت شکر راستا و هفته ما دید که بشتاربونا و سروک حرم کردستان مسئول بارزانی لجزیره لسمپوزیوما ملای جزیری دا نشان دا که در کتنا رحک نتوی دیروکی و همه بلرز نشکه و درکت و کردان گل کرد حرم جزیره اوین و جوش آخوا سروک بارزانی به آلم کردستان پیشوازی کرد و نرازی بون آخوایال همبر به وجویا 27 شباط ای سال یا ترکیه که به دره اجالا ها تکرن نشان دا که ره ملای جزیری جاره کدی ملای جزیری جاره کدی لسر آخا و کردان آخا کردستان گشت ببن او توی واته که دولت داگرکه ترکیه پیش 100 سالانج کمکوژی و آسیمیلاسیون توی اموران خواه اجالانج سیاست توی براستی افراس کریه سر نکتنه او سیاست مده و روشنبیر و براستی و باکورا کردستان که دو پگکه را ناخبتن 6 سال براستی پگکه نقاش دکن رخنه دکن بگومان او رخنه بکن تشتکی راسته که گله کرد ریا راست ببینه و نکه و ناف کفه که دا دجمن دا او مجاره که گرینگه لیباله اشکره که تنه رخنه کرن بایی آوا کرنه که هیزک به هیز پشکره که کرد چارشتر نابن دوی هم رخنه بکن دوی هم چارشتریه که خواه رخنه خواه تکوشه بکن خواه هم رخصن بکن نها پیوه و دوی کرد نقاش بکن که او ده چه بکن که ده هیزه که آلترناتیو آها بکن که چارشتریه که ببینن یا من نبون آلترناتیو به هیز باکورا کردستان تیوی واته که دولت و پککه باکورا کردستان لگور دل خواه سر ظلم کمکوژی و آسیمیلاسیون که کردان بردوام دیکن و هر وها دخوازن که دستکیه که دست او تشتی وکی هاتی دست کرن باشورا کردستان رجاوایجی که روی هول راکن لسبر مجار نرین میوان من چی نبراستی هم نزانن امین ها و برسن
از تشتکی بگم نه گل کرد باکورا کردستان پیوستیا هزکی آلترناتیو هی آن نا فایده این هزک آلترناتیو چیه گرینگیا و جبو گل کرد چیه کرم که yani babeteki gringe beguman milleteki el ser axaxone ejbray xora minakeki bidim merb tkariz dedetir bikole u ser raweste de 1920 da sedî nod û heşt Kurd bi zimanê xwe dizanin. Sedî nod û heşt. Sedî du Ermenînin, Çerkezin, kim netewên dinin. 2020 da ev hejmar bûye sedî bîst. Yani sedî bîst Kurd bi zimanê xwe dizanin, sedî heştê çû. Sedî heştê ji zimanê me çû. Ziman heliya û çû. Niha em milletin. Millet ancak bi zimanê xwe dikare xwe ava bike. Ger ku ew ziman ji devî were girtin, ji destê were girtin, xwe îfade kirin, dîmîne li ser zimanê dagirkeran û îro jî rewşa siyasetê bi vî rengê herim ye. Yani Kurdên me, partiyên me ê ku hene. Nikarin hêviyê bidin, ji ber ku zimanê wan bi Tirkiye. Yani ziman wexta bi Tirkî bû, tu nikarî wek alternatîv qala ew kê bikî, qala siyasetê bikî. Yani siyasetekî ger ku bi zimanê xwe nebûye ew ne alternatîv. Ew nikare hêviyê jî bide. Dibe em ji vira dest pê bikin yek. Du te jî anî ziman ez dixwazim em wî minakê jî bidin. Her aj li ser koka xwe şîn dibe. Di salê heftê da me berê xwe da bû Sovyetê, me berê xwe da bû Çînê, me berê xwe da bû Arnavutluğê, me berê xwe da bû îdeolojiyan. Me berê xwe neda bû xwe, ya berê xwe neda bû dîroka xwe. İşte ji ber wî yekê ez gotinekî Xalit Begî Cibrî dîsa bi kar bînim ji ber ku mijara min li ser dixebitim di salê bîstan da dibêje ku her çi qas em di fikr û ramanê xwe da cuda bin jî da û doza me pîroz e em dikarin bi hevra kar û xebatê bikin. Evaya formüle, evaya rêbazê. Ji bo îro jî tu dikarî bibêjî ku kekçiya tu dikarî bêjî ku em milletekî bindestin, pîwanekî ya jî sîwanekî millî dibe hebe, di bin wî sîwanê da her reng bikaribin werin ba hev û tu. Gelo tu îro dikarî ya pêşneyar bikî. Ger ku te pêşneyar kir, ger ku te got gelê Kurdan ji axayê we bigire hetanê koleyê we, xizmetkarê we. Hûn gişkî li bin destanin. Hûn gişkî di bin zor û zordariya dagirkeriyê dane. Yek hêviyekî we heye dibe hûn gişkî xwe azad bikin. Ji ber ku em milletekî pir rengîn e. Kekçiya. Di nav me de Alawiyê, di nav me de Sunî heye, di nav me de Êzidî heye, di nav me de ateîst heye, komünîst heye, sosyalîst heye, bibêje heye û heye. Pirsgirekan müşterek yekbûna wan e. Ez di vira da mînakekî bidim birayê xwe disa. Pir giring e. Ger ku siyasetmedar viya nezanibin, siyasetmedar nikarin alternatîfa jî ava bikin. Mesela ji birayê xwe re bêjim, dema Koşkiriyê, Alîşan Bey, Heyder Bey, Nurî Dêrsimî û camerî di navî were bîra me ez bêjim, vana gişkî, keko gişkî Elawî ne, lê gişkî endamê Kurdistan Tealî Cemiyetî ne. Serokê Kurdistan Tealî Cemiyetî Seyyid Ebdulkadir e. Ve Elawî me Kurd nabêjin ku ew İslamî ye ji ber wî yekê em narin de Kurdistan Tealî Cemiyetî da cî nagirin. Tiştekî wer nabêjin. Gişkî endamın. Alîşêr jî, Alîşan Beg jî, Heyder Beg jî, vana gişkî Mehmet Nurî Dêrsimî jî. Vana gişkî endamê Kurdistan Tealî Cemiyetî ne? Belê. Hareketekî millî ya jî alternatîv bi vî rengê ava dibin. Yani dibe meriv lê mezê bike Kurdên me yên îro ger û dikarin salê bîstan wek mînak bigirin li ser wî bingehê xwe ava bikin. Mesele ew e. Di salê heftê da hişmendiya me tune bû kekî çiya. Ji ber ku min çi got, min got me berê xwe da bû Çînê. Me dît Çîn ne hêviyê nade me berê xwe da Arnavutluğê.
لا ما مذكر أرنبطو هذي نادمه هنا كان راستی سردم ویجی هبون یعنی سردم ویجی که و tabi mu paşet karı bakıbı yani ama keki çiya ya devrada mesela meçiye keki çiya mesela jbray khora yamina keki debdim bir sala ser romana kurdi mkaro khabat kir مباري خدا مالبطن باري خدا حسنان باري خدا زرقان باري خدا جبران من خواست اج وانا اقايي هلدم كاكو تا قضي كباري قالا ابوجيان كر كريمي زرقي مالبطاوي قشكي بونا ابوجي مقالا كريم كر قشكاش كريم رتيرو خبر كر قو فاودالبو قوت اغابو نظام قوت چبو اي كريمي قول اغاسيكي de 25 da destan nivisiye. Li İran'e hatiye kuştin. Keko yani duhazım birey khara viya beşim. Hişmendi nemaye. Yani ev preya kudnav beyna kalık u nevida hebu jiwi preya tiştek nemaye. Kekçiya evaya pergringe. Vakta kur ruhi kurdiyati mecui kurdiyati tenebu kekçiya tu çerbiki حركات أوابيك أو حركات هذين عادته نعمل قاضي كبيرجو بقول نرخيك زمانه قرب زمانه خو وين ذاكر تب زماني تركي سياسات كر تنقاري بالالترناتيف دو ديروكه قرب كتهش من دي ديروكه جبر جوان دورغرت تدسا نقاري بالالترناتيف أنا هردو برجرينج أدفرا دست برسم براي خفدم تبو خوجي تماشاكر مسعود بارزاني هات جزري ملای جزیری او کاویدا د پانل اویدا سمپوزیوم بله مرک قد مزی کاغذ نکر هلبست احمد خانه جبر خوا خوانت مگشکا جبکی خجر لیخس مگوت مک میجی سروکی کردستانی به هشمندیا کردی به ادبیاتا کردی به هلبستا کرد داغرتیه او دقاره هیدی بده مسعود بارزانی چی گود مالا مدا شیخ احمد بارزانی تمید دیوان خدا هلبستین ملای جزیری تخوند که چیا اگر کو آوانا هبن تشتی کو از نهاد بیشم وانا هبن تو دقاری الترناتیفه کی بریکو پک آوا بکی اجاره ام چی دکن ام دو بیشن اپو و هاکر مامو وهاكر احمو وهاكر ياكو جبوي كنتو عبد الله اجالان سياستاوي مال خرابي تبدي عليكي دفتو قالا او وان تشتكو ام دكن چاند زمان ديروك دفتو وانا زلال بكي دمجوي كردا داكو بقاري بي الترناتيفيك افا بكي ياكو مثلا بر بارتي مهنن ياو نكارو وين جماعه ودو بهر كارو خباتي بكن كيكيتشيا وقت تبهرنا نكاري بكارو خباتي بكي تو نكاري بي الترناتيف شي يعني جا الترناتيف مبستا مچيه ام دخوازن دسلاتار بن ام دخوازن زمان خوش بن دسي خلاص بكن ام دخوازن دزگاه كردي ملي اوا بكن گركو اوانا اوا نبو تو نكاري بي الترناتيف شي تو نكاري بي بهيفي يعني جبويتش مثلا اوقات بارتي ما تشيبون او بارتي ما كدا چما ويندا بون لبر بيليكاتن ام سدامي وانا تكرن ياكو ياك لسرباخ فنو تشتكتن لاز كاكي تي از جبوي خد بيشم مثلا صالح افتدا كرد كومونيست كاكو ولا حتى ملاتي من جي ازاديه خلاص نبه از كومونيست مجي برناكه كومونيزم قاوي كبيري مجا الهامي را قوت مگو الهامي بارامش وقتا باران دوباره باران کمونیسمه جبر کش بو هر کسی دوباره نه جبو یکی هر کس کاره جه پارا خو بگره لی با نوسایه مگو باجی دا علی کی دا تی لی دخینه دشکینه هور دکاو درواز دبه اجاره کنیا نها جبوی چه دبیشم یاو ام چما دوی حالی دانه خیره کی ام کریم وی حالی چما ام دوی حالی دا مانه حالی ما او خاصی خرابه مثلا كاكو صالي بستاندا كاك تشيا جي صالي مثلا حركات كوشكيري هي بشتي ازادي هي بستوي كاندا بشتي ازادي بكارو خباتا حركات ازادي 25 رود ده
dura em li agiriyê şervanê Kurda dibînin gişkî ji boyê hebûna xwe ji boyê ku xwe îdare bikin kekê çiya yani tu ji min re bêjî netewîzm çi ye ez sê tiştan ji te re dibêjim bes e herkê ku vana qebûl bike netewperwer e welatê me Kurdistanê zimanê me Kurdî ye ji xwe re dixwazim te salatdar bim bediya herkê ku viya bixwaze ev hesî tiştan bixwaze netewperwer e Kurdperwer e millî ye ji ber wî yekê keko em wek alternatîv em niha dixwazin viya pêşin ji ber ku pirsa te ye em werin ser pirsa te te got dive ku alternatîv hebe bêguman ji boyê millet bê alternatîfî mirin e Kurd nikarin mirinê qebûl bikin Kurd şikiyane cardin rabûne ser piyan Kurd şikiyane cardine rabûne ser piyan lê ancak tu li ser bingeha tiştê me got mesela tu mînaka herî balkêş keko Başûrê Kurdistanê ye ji Şêx Evdilselam dest pê kirin anîn Cem Ehmed Barzanî ji Ehmed Barzanî derbazê Mele Mustefa Barzanî bû ji Mele Mustefa Barzanî jî derbazê Mesûd Barzanî û zariyê wî bû yani di siyasetê de şikandin nabe berdewamî esas e deve berdewam be berdewamiya xwe be şikiya cardin li ser wî xetê be ji ber wî yekî jî ez disa dibêjim kekê çiya navê partiyan pire ye li Bakurê Kurdistanê demokrat û nizam çi demokrat û nizanim filan partî û bêvan partî gelek navê wan hene lê heta roja îro nebûne alternatîv şaxtê ku hilbijartin hatine berê xwe dane Dem Partiyê berê xwe dane Apojiyan xwastine ji Apojiyan hêvî bikin xwastine sandalyekê bi dest bixînin hebûn û tunebûna wana sandalye keko mesela Kurda ne mesela sandalya ye mesela Kurda meselekî millî ye meselekî millî li ser program projeyekî dimeşe programa xwe dayînin ava bikin û di nav xelkê xwe de kar û xebatê bikin tu ancak bi vî rengî dikarî alternatîfan ava bikî îjarê alternatîfa em ne dikarin ji Çînî bînin ne dikarin ji Sovyetê bînin ne dikarin ji Arabî bînin bavê min dirok vî milletê heye alternatîv di navî milletê de ye bi hişmendî dive xebat hebe kar û xebat hebe dezgehê xwe ava bikin mînak bigirin Başûrê Kurdistanê çawa bi serketine kekê çiya ez viya jî bêjim di salê bîstan da me ji Kuderê wenda kir di salê bîstan da alternatîfa yani dîplomasî tune bû ji me re hebû lê me nekarî em piştgirtiyê ji dewletan bikin me berê xwe da Sovyetê wekî çiya Xalit Bek di bîst û sîya da li Erzurumê ye ji Lenin ra ji Moskovayê ra name dişîne alîkariyê dixwaze haya mejê tune bû teze haya mejê çê bû Sovyet ewkê nademe alîkariyê nademe agirî çima weşiya ji ber ku Sovyet alîkarî da tirka alternatîfa me di salê bîstan da hebû partiyê me xwe ava kiribûn heza me quvveta me di hundir de hebû lê dîplomasî yani şertê derva konjüktür ne de xizmeta me de bû ne bi hesabê me bû me nekarî em jê hêviye bidoşkin kesî rû neda me lê îro dinya te dibîne haya dinya işte heye îjar di hundir da alternatîv çê nabe di hundir da wexta qewet çê nebû dinya jî nikare piştgirtiyê bide te yani îro ku piştgirtiyê didin kesê didin dewleta Tirk piştgirtiyê dide apo pêşî li te digire naxwaze alternatîv ava bibe dive tu çawa ava bike dive tu viya jî bizanî bî ew jî heye lê keko işte ew partiyê me hebûn giştikan berê xwe da Dem Partîsî mînak didim eyvînin şermine ta Saîd Adixmûşdarî çû Qandîlê xwast bibe belediye başkaniyê Diyarbekirê nekarî bigire vegeriya hat ser ya van nabe bi vî rengî nabe ama tu hem rexne li ewkê digirî siyaseta PKK tu hem rexne li wî digirî tu hem bi wî re radibîrûtin tu çawa dikarî bibî alternatîv nikarî bibî alternatîv yani
دواري alternatif de zuvana de fikrim kek çiyar çıkas bun bersi vez nizanım. Em şuara da axıfın ya mesela me axaftime li Kürt beguman millete u milleşi be alternatif nabe. Muhakkak deve navxa da alternatif ki avapke. Deve avapke. Ji bo avakirne jî şert û mercî wî henin. İşte deve merif li ser wî raweste bibêje. Yani siyaset tiştekî duru dirêje, tiştekî rojane nine, yani ji bo îro sibê nine, ji bo pêşe roja ye. Yani deve meriv vî cavê jî li meselê mizê bike. Jarê li Bakur bi taybetî li Bakur. Êşa me li Bakurê. Yani êşa me li Rojava an jî li Başûr Rojhilat nine, li wan dera erê ew dikarin ji xwe re alternatîfa java bikin. Lê em Bakurî hêsîr mane. Yani zara zara dilê me ye yani. Ha ji ber vêkê kek çiya dibe meriv hinek tiştan jî li ber çavan bigire teqala konjonktûrê kir. Kek ku 10,000 gundê me vala bûn, însanên me bûn koçber, gişkî nihala metropolê Tirkanin. Ev realîta me ye. Dibe ev jî li ber çava were girtin. Dibe meriv bizanibe. Ev Kurdê me yani Kurdistan vala bû ya. Yani kuştin em qala kuştin û tawanbariyê din nakin. Erê pêşî li siyasetê girtin. İro mesela em Abdullah Öcalan dibînin her roj radibe gotinekî dike. Em kulturê jî naxwazin, em otonomiyê naxwazin, em federasyonê naxwazin, em desthilatîrê naxwazin, em tişkî naxwazin. Wata te tiştekî nexwaz, ew millet nikare bêhêvî bişî. Dibe yek derbikeve bêje bavê min wana got em viya naxwazin, em viya naxwazin, em viya naxwazin. A em jî wek partî ji were dibêjin ku em viya dixwazin, em viya dixwazin, em viya dixwazin. Bide berxelkir. Belê ew jî yekêtî riya yekêtî û riya rêxistiniyê de yani riya rêxistinî nebit û zehmet zanî. Tabii, tabii. Belê zor spas û kek wele de kekî çi em ji xwe re sohbet dikin yani êdî yani em nes pisporê ez bi xwe ne pisporê vî tiştime yani ji siyasetê dûrim fikr û ramanê min heye. Ez ji siyasetê dûrim siyasetê nakim. Ez ne siyasetmedarim. Ji bo ku ez siyasetmedar bim dibe ez di rêxistinekî de ciyê xwe bigirim bi plan û proje bixebitim ku ez ê ji xwe re bijim ez siyasetmedarim. Lê kekê îlhamî siyasetmedar e. Ya tu siyasetê bila ew bike. Ez berê xwe nadim wî. Zor spas. Niha kek belê bi rastî zor spas û ji bu gotinê we dixwazim tiştekî daha tiştekî ez û temam bikim. Xalid Begê Cibrî û dema Sovyetê alîkarî xwest ew alîkarî ji xwe nedanê. Ca çûn suxre û şikayeta welatê Kemalîstan kirin gotin ku hatine alîkariyê me dixwazin alîkariya Kemalîstan jî kirin ewan yani ne pir pere zêr ne wan bêalî ne bêalî jî neman yani xıyanetekî mezin ji wan Kurdan kirin ez tera bêjim. Dibe em rola dibe em dîrokê de rola bolşevîkan li hemberê me û piştgirtiyê dijminê me em nas bikin. Yani dijminê netewa me bû. Eşte dikarim wer pêşî. Belê rast. Belê ji bo dîtina û çareserekî ji bo sedema ku Kurd Bakûra Kurdistanê bi qirîz û rewşekî ew qas alûz rû bi rê mane dibe Kurtasî bi rastî 45 hada 50 salê berê bête nedarxindin siyaseta PKK û xebata Öcalan bi eşkereyek û devletê ra berdewam dike hin jî bi nav hindek Kurdan jî navdar e yani hindek Kurd niha jî ke û Öcalan bêjam tiştekî naxwazin heqaretê ji Kurdan hiç bejin serok apo yani tiştekî pir û balkêşe bi rastî. Dema ku fermû. Kekî ez vê jî lê zêde bikim ji ber ku te vekiriye tu dixwazî alternatîv çê bikî lê disa ji berê zehmettir e. Çima zehmettir e? Ne apûcî yani ya PKK hereketa PKK xeta wî û Tirk tu carî naxwazin ku alternatîfekî nû ava bibe. Divê meriv ya jî bizane yani valahiyî çê dibe lê ew valahiyê disa bi destê Tirkan û destê PKK disa ew ê were tişî. Bi navekî din. Bi navekî din. Yani ew wer bi rihetî rê nade te ku
تو آلترناتیفه کی چپکی او رینات ده لی کرد نتو پرورجی مجبورن شخور آلترناتیفه کی اواب یعنی نابد جابجی بینام ده دماکو بیدنگیا سال 1940 و 60 ده دولت ترک ایدا کرد که وان کرد آسیمیله کرنه دوزا کرد داوی کرنه گلی ترکیه و باور کرد راستی بیدنگی هبی دوزا نتویا کرد سال 1975 دا یعنی حتی 8 دا براستی هز نو و هزه که مزن چی بو لیو براستی چون وجه گوتی او درفت ما دست بردا ما پیشکری نده و آلترناتیفه که باش منه چکر ما دیسا میدان هلا بو پککه و دولت او بو یو تکی چیا از خطاته از فر باش دزانم دوی دمه دا مثلا لديار بكري دادا قاده وقاوة كتبون بيسره هبودو بله راسته كتبون بيسره هبودو بله جایی گوتن سوسیال فاشیست اوان گوتن موجود بسخورد گوتن شری هفت راسته اوی چاقی از لوری بوم یعنی از باش ناستکم از قدر و بله همینی نوعی ویدات هم زانن بله راست يكاكو أما لتك بندستن بدويا ما هي بلا فكر رامان موجودة به اللي أم تقارن لهم بري دجمني خواه بهفرة حركات بقن وقتها حركات كر تتقاري alternative أفضل اشتا أوتني كاكو أوجي الروحي ميجي ياجي هشمندية ديروكي زمانة تشاندة يعني ليه زيادة بك دفع أوهبه كنت مسرويه نه اینو براستی باکورا کردستان پارتی هنه وجه پارتی هنه لگور قانون دولت ترک به نوع کردستان هاتنه دا مزراندن هم بجن میناکی و پارتیا ولات پارز کردستانی هیا و حق پار هیا و پارتی سوسیالیست کردستانی هیا دو فراکسیون پارتی دموکرات کردستان یا باکور هیا و پارتیا کمونیستانه یه دنجی هنه کومل هنه لبالی او نکارن پارتیا دم بقادا دموکراتا تک ببین برکو دولت چی پشتوه هنجوان دمر بونه یک جو وکی پارلمانتر کتنه پارلمانتر ترکیه جبلی وانجی که پرسپکتیفه که قانونی و دموکراتیک و مسئله کردستان و نها کتیه دست برهن کرد و چپکرن کمونیست این دولت ترکیه و دخابتن کتیه دست واندا براستی اوجی که تراژیده که پر مزنه بو کردان دا او سرنوه کردان ماسه درینن و سرنوه کردان براستی دولت دا و آلیکایی وران دکن یعنی دانستاندن آن دکن که چیا گوتنه که کرده دویجه خوده یک درگه هزار یعنی یکتیا خوده بحزار ريان يعني تبدي في ريدا دوي ريدا تتقاري بري خبدي وري خدي يك درجة هزار يعني اف قوتنك بر خوشه كردايه مثلا قرب تجمع برسي تبيجي كاك ولي مرف تشوا دكاري دناف جلدا كارو خباتكي بكه كارو خباتا هيجا وك يا غاندي کرد بکراسو در پیش پیبون لبیتلی سیجی وسابو از دزانم که چیا دشست و شیشه دال گمگم ارد حجیا اجاره وک خواندمان مگرت شاندن یاتیل بلگه اخلی تاتوانه از چومره شست و شیشه دا حتی هفته و دو دیال ملوه داری خواند نه از تاتوانه باش دزانم او کال مالی وانا بشکی بکراسو در پیش پیبون اجی پارتیان را دبیجم مادم هون دبیجن ام دخوازن آلترناتیف آوا بکن کارو خواباتی بکن لاو شالو شابکه او کراسو درپی کالی که خواه بکن هرن لدیار بکری مرگا احمد رونن بلا خلق مزیوه بکه و ناس بکه پرو نحو جه و چک بکار بینن هرن سویل اتعزلیک بکن بیشن زمان خواه خواسم یو ریوری بکه أفر كاس نايل تاج ناخنه جبركو تو سيفيل يتعسز الغيدكي دبيجي الزمان يخوات خوزم خالك
تج زمان دست بکتر خلق تدبینه تو وی کارو چالکتیا خواه لهر باجار کردستان بکار بینه تو مزید بکه خلق چاوا بره خود دهته چاوا تو دکاری ببی آلترناتیف که کو یعنی آلترناتیف لجی خورمون شکاندن و از پارتی me نه یعنی آلترناتیف دناف گل ده کارو خباته خدمته بکه تشتین پر اشکره تشتین پر کنکرت بده برخلکی نه حوجه تو دنیای تازه آوا پیک یا زمان ته در بکه و کلانم بیجه باوی من زمان من رسمی قبول بکه تو حتی قبول نکی از الوان کلانان رونم بشب و روژان روندم بلا ورا دولت لتابخين الدنيا جي وشاغي تادي بينا انجا في رنجي تدكاري الترناتيف نافو كي او كده نابه تو سي بارتيا بينا جمع ودو حق باري نظام مصطفى چليك شش هفتجي ديمقراط هنن باشناوي اونا ديمقراطه بارتي ديمقراطي كردستان نظام چه بارتي ديمقراطي كردستان نظام چه شش پارتی جبوی دموکراسی شش پارتی ایجاب نکرد. یک پارتی که چه که بشم دموکرات قدیا. که کو ویژ چه نکرد. که کو یعنی دوام مرفجه او که او منتالیتا یا خراب او خراب و سال هفتهش بوی من از من وقت منتالیتا خراب دبینم. یعنی داگر کر بر خدایته که کو تجی بوی 20 پارچه ات چهار دکاری لهم بری دولتی که داگر کر 20 پارچه 20 حرکت تکار خباتی بکی زحمته یعنی دکاریت او فکریت هفه لی تنه محلیف هفی محلیف ته دولت داگر کره لهم بری دولت داگر کر بحزبه بقوات به هفرا کارو خباتی بکی کو تو بکاری بی ری بگری تو بکاری بی هیوی بده تو بکاری بی پیشروژی عواب بکی جارج برویه که یعنی دوام مرف ده میدان ده خواه نشان بده با آلا خواه نشان بده به کراس و درپی خواه سپی نشان بده یا در نشان بده چاوا نشان دیدی بده باوی من قد نه مسئله یعنی نه حوجه تو چک هلدی از ویده بشم یعنی وقتا تو واناجی بکی دوید تو هنک تشتاجی البر جوان بگری یک اپوجی تکارن ارشیته بکن دو دولت تکاره راس ارشیته بکن اواناجی هنه وقتا مرو چوف دعوته خو هل داوشه مروش بوی تماشا کرنه ناچه جاج برویه که چیا یعنی والایی هیه برسوا پرسته یعنی لباکور کردستانه وک آلترناتیف والاییه که مزن هیه دوه اف والایی جعالیه کرد نتو پرور وره تجکرن والان yani teyi bir Türkiye'de bizim eşyanın tabiatı işte nizam şey kabul nake, valatiye kabul nake. Yani jiberiye ki valatiye kabul nake jiyan, siyasi kabul nake. Tu milleti devet tu vana bişki leberçavan bagri koruji karuxapati biki tekliye ki xortayni be taybeti ev partiye kuşxara da bizim netew perwer. İjari dveradam çi dixwast gekê çiya min dixwast ku Başûrê Kurdistanê bibe alîkar rê û rêbazekî dayne ew danaynin eşter viya pişim yani ew bi zanist danaynin ji ber wekî jî dîmîne li ser Kurdên Bakur rewşenbirên wan siyasetmedarên wan lê ew siyasetmedar jî gekê çiya tiştê ku min heta niha dîtiye ew partiyê me yê salê heftê de hebûn ya yekî ew nekiriye ew özelleştirî dibêjin ya yani min xeta kir فرق نکردن اری یعنی میموری جی نباشن بخوان رخنه لخواه بگره پیش باوی کیمانی مهبو من بره خدا سوویتی من مالا خواه شیوتان تو دبیری هینا دبیجن ام راست کمال برقای ورده بیشه بله راست بود بیجه لا همه نبیجن همه زعفه خواه رخنه دکن ایدید زانن لی هندک نبیجن
جو پرانی سوویتیک قد یک نابیش دربیا پیش نه دقیقه دی بیشه مخطا کر نه کمال برقای دی بیشه مخطا کر دیش حرکتی دی نابیش ای سوویتیک نابیش لی ای دنی فقیر و بره خدا بون ارنابو توقی هیوی دکرن ای اکو دیکو اوجی نبو گو مخالتی که تمام دف جه بردان او تشتاکی که گتیا نه که ولی ها تشتاکی بیشم راستی 3-4 سال پیشیان ها او ام بیشن کومک خورد کردان درکتن نوی خود دانه هیچ زانن جوان پلاتفورما سر بخواه داناندن بله چون آمده و میدان شیخ سعید کردی سین خارن گو هم ادی جواب باش و گو هم ادی ترکی ناقبن اما کردی تنه باقبن باشه دست به خباتان کرن و مگافون هنگرتن پار مال درکتن گونه گله گو کردی باقبن وجه اوجی گرتن یعنی دولت اوجی گرتن پیشوان گرتن هاوین حبسان دا و پریشان کردن چند محال مانه حبسان دا و زانی او دچونه هر سال دچونه و سبا نوروز دچونه آگیریه دو حتا و یراش در با احمد خانه بله احمد خانه و دمشیان سروه دولت پگکه تشتای ارگانیزه که چون آگیریه چون بازی هندی گاوه سمپوزیوم ای چل کرن و چون الوه اجا فایق بلوچی چوره وکی گری نظام چه نظام یعنی دولت تشت عجب چد کرد دولت تکی وها یعنی دولت تکی وها یعنی نوی تشت که والهیه که چه بتن وکی کرد سری خواه راکن زانی نها اکچیا تو adı van platforman da ser YouTube te rast dibêjî ku keko ez Kurdim mafê min heqê min hatiye bin pêkirin ez mafê xwe dixwazim tu nahere Tirkiyeyê ew ê te bikirin ew ê bibêjin PKK ya taxliq suçû piştgirtiya PKK kir yani devlet bixwe tere devlet bixwe bi wan re têkilî datîne hemê Tirk bina Kurd bina apûcî divêtin belê راست نه راستی جاب مده تشتی تابی خازم لها تشتی بجم نه واجی آنی زمان یعنی اولاهی ها بله با کورا کورستان براستی دشار چکتاری نمایش برکو دی پکک و دولت و کد پریشان کن ملت ورسیا یعنی گاره نه کتیا اوجی جیه گنگشیه گلو مثلا مروشتت کاره بپرسه تو باور دیکی که PKK سلاح داینه نه داینه سدیست نه دولت نه هیله او شنویان که تیاترویه تشکیزا تونه نه تکوشین اگه به ایجادیا سیویل براسی موید کارتن و بدومینه او تشتگه بکتن چان مهج گوتی او نهالی ویجی بکن نه او پارتیه سن نوه کردستان هانه آواد کرن و ام بجن اوه والهیه باوریا متونه اوجی والا بکن لبرکو نکارن دم پارتیه تک ببین یعنی نکارن هیچ زمان هیچ نهاجی تونه و جار نها یعنی وجی گوتی یعنی قادا یعنی جیبو آواکرینه که آلترناتیو قادا دموکراتیک داد یعنی قادا دموکراتی سیویل داد و چه بکرین یعنی چراسری کردان چیه و چه ریه ببین konkret yani çen parti hani tu nikari bibêjî xwe bide alîk hene bê qewet bêjî hene lê divira da ez wer texmîn dikim rewşenbîr divir rola xwe bilîzin rola rewşenbîrî ev e divê ji wan partiyan ra bi zimanekî xweşik bibêje ku bavê min حتى نهاوة بارتيين وسا أفكر ونكاري هون ريبكر وبارتيا خوا بلافكر ورابو بحركتك دنرا بارتيك نوشيكر مثلا اسقالا اوكيدكم وك ميناك باك هبو ويا مصطفى الشليك شكرن چون بقوقرا هفديتي شكرن بارتيا كنو أفكر بله پارتیا ولات پارێزیە تو دبینی ئەو پارتیشی تشتێک و تژێ دخوازی نکارن بتن
نقارن بتن اكاكو وكي ديجي كورد نمرنا روشن بري وان هن سياسة مدارين وان هن بعقلانه ماذا بوي ملت اخوات خوازن ببن هيفي دفا قواتا هي هريك لأليكية دفا ورن جمهف جبروية كي دست بيكي دا من قوتنا خالد بيجي آن زمان خالد بيك دبجي هرچ قصد فكر الرماني خدا اموك هف نفكرن جي داو دوزا ما بيروزه ام دكارن به هفر کارو خبات بکن ای داو دوز چیه؟ داو دوز کردستانه ما في تايه حقی تايه ایو فکری و جدایه دساورن جمهف به هفر کارو خبات بکن کو هون بقوات بد كاس خلق بلا باوري بوابينه اشتا لنجاكي افه كي جيا يعني او بارتي ميكو هنن جاركو او بقردن ورن جامهاف بهافرا بقربن كارو خباتي بك بلا رنجي وان جودابه بلا ناوي بارتيان وان جودابه لي كاريكي هفبش كارو خباتي كي هفبش تو كارن بهافرا بكن اشتا روشنبير دفا فيا لو انا فرز بك او كاسين شخوره دبجنا مروشين بيرن بلا فرز بك جوان ربي بجنبافي من بفي رنجي ناتش سري يعني ورن جمها ودو بهفرا كارو خباتي بك الترناتيفهم لا دار بخن قاوي كبير ما ميناكي كده ما يقول سيفيل يتعزلك يا ما بلي ويجي قالك الترناتيف الدن هنن دكارن بسر بفكرن داخلين هولي بهافرا دوي وارده كارو خباتي بكن يعني هالبجارتنا تنورنا ندم على البجارتنا كاشترنا بيجي بروباغندا نكي حضري يا خو بك بهافرا هرن باجار بگرن هرن باجار بگرن بروباغندا خو بكن خوازي خو بين زمان يعني جبوي بارتي بروجي خو زلال بكن كاوش بوي كردان شت خواز via اشكرناكي قربت via نبيجي اتنكاري او بكيكو سيمبوزيوم بلا تشيبكن بلا ام بيجن مثلا ميناكي كي بدن براي خويا و بلغا فيلمك سر خالد بيجي جبرات شكر ها بغرو بلغا فيلمي هر باجاران نشان بده بروباغندا خويا بك وك مالزمه وانا قشكي الترناتيفن وانا قشكي كارو خباتن اجار كيك تشيا استقت بفي عقلي تدي قوتنا عقلي سفك باري جرانه جاركو مرف عقلانه حركت بك مرف دكاره غاف بيشوا هره بيشي لو خاوه بك البته تناري ديلاني البته استنجي هنه چنه ما غاوه كي براني زمان دولت ترك داغر كرنايله PKK بويرا كارو خباتي تكي بيشيلي تادكده والله هيك جاركوس تشيك دبجاب تشيك تايتنن شخورتان دكار بارتي كي ديجا افابكن دسر بيشيلي تادكرن ريل برتا دبرن غورويجي دفت سياسته كي وسا بكار بينيكو تبكاري بيشي خواه كي تبكاري ولی وکی پیشی نگیرن ابج راست يعني هذا راستي هذا تشتكي هي طبي او بالريا ديمقراطيك طبي تشتكي هي نها ام بجن ميناكي دنيا جهنه نها مثلا ام بجن شاواجي قوتي قال كد 100 سال بستان دال باكورا كردستان رقصن سياسي مازن اوا كرن ام بجن اسطنبول و كان كمالات عاليه وكردستان بو و باشه و ام بجن تاوگر آزادی بو و ام بجن دیسا و پارتیا خویبونه بو پیشهاتی آوا کرن و پر سرهلدان هات نکرن لی او رقصم راستی نگوتن او تو سنی تو علوی تو اوی نگوتن کرد يعني کرد همین او خدا و جه نوان دا جه گرتن پارتیا کردستانی بونه کردی دا آقوین براسته باشه پشت 64 تا مخالطی کرد براستی امجی که هیزن پر مازن مچکن لی مخالطی کرد کردستانیا ما و هم بجن کم براستی و بیا که کردی سر ما و کم بی و ما کردی هم پر نتاقوین هم سر جزحنا سد کنین دیسا و ازمون جهان هم بجن میناکی جهان هم بجن دکارن مثلا قمره نتوی و هم بجن
یا افریقا یعنی افریقا باشور نسل ماندلا چکرن ام بجن دیا قمره سیونیستان کی سو اروپای و هات اواکرن دیسا میناکی دیجی که هنه جهان موت کاروانجی که بکار بینتن هزک آلترناتیو آوای که یعنی اگه کردستان ام بجن درفت تونه بجی که با کردستان پکیکه و دوران نه هنجی موت کار اروپایی که و چونکه اروپایی میلیون کرد هنه موت کارتن گاوه که لیویجی باوجتن گاوه که دیاسپورا لیویجی چیزی بکتن زانی tabii یعنی نهاد چیزی وای یعنی قمره که نه تبی کردستان مرود کار آوا بکتن یعنی شرط دیوی از بجمه یعنی چقا دولت پکه نه هنجیله شرط دیوی هنه ایدی هن چیز فکر سروی فرمون کرم که که چیا انتقاوی که بری دسا قالی کر از ویجی بینم سر زمان فهمی بیلال کردکی آتیسته خوده نناسه لی اف جامیر سکرتری شیخ سعیده سکرتری شیخ سعیده یک اولداره یک کومونیسته یا جا آتیسته مور بیشن ایجا روژه کی وقتا کو دیار بکر تی دور پیچ کرن فهمی بیلال لبر دیجلی پشتا خودای داره پرتکه کریه دست خود پرتک تخونه شیخ سعیدی دست میشه دکره سرق عشیره کیجی دوی تفنگی بر به فهمی بیلال دکره دویجه بهی کافر herkes dest meje digren evine meje xwe bikin têjî ling aftiye seref tu pirtuk dixwînî Şeyx Saîd müdahalet dike dibêje ji te re çilaw dixwaze bila nimêjê bike dixwaze bila neke ew tê eleqedar nake dûr bisekine ji bo demokrasî ji bo fikrê cuda seknekî cuda di nav Kurdan da ew xweşbînî hebû yani Kurdan hebû dixebûl dikir ez mînakekî dijî sabidim te Fehmi Bilal de خوی بونه دایه میر جلالدت خوی بونه دایه papazan یک Ermeni mesela Ermeniyan te holi gengeşi dikin pişti demek ki Fehmi Bilal lehembere ev ki dert keve Mir Celalet de beje kurem Fehmi tüji Fehmi de beje seydaymen ez pırjda hastık le vakta mesele bu Kurdistan از لهمبری خوردیش درد کردم. ادبه مرد وی عقلی جبوی ملتی خواه مرنیش بده برچاوه خواه. زندانیش بده برچاوه خواه. جبوی آلترناتیفی از دبیشم. که چیا؟ یعنی ده آلترناتیفی ده وقتا کوانات تنبون میره قصر کرسی خواه اوی رونه بویجه یا işte Kurdistan نزانم. بویه جنابه yani. بویه جنابه. جاج برويه كي alternatif زحمتن لي ممكن يعني وقتا كو جدلو جامبه وقتا كو تهر تشتي بدي برچاوي خواه وقتا كو باوريه تب ملت تهيه تتكاري شبوي خواه ريبه بكي تتكاري دناف جالي خواه كارو خباتي بكي تتكاري هر تشتي بكي دوه مرب ويچاوي لمسالي مزي بكي برساته دن چبو كيك هلا جاردن تجمع بله نه براستی چا میگوتی یعنی قمره که نتوی یا کردستان دوی بیت آواکرن لابه او نه چینی یعنی ام بجن هفته 4 حتی 8 ما تگوشینا نتوی یا چینی ما تگل هاو کرد ما گو پرولتر یا پرولتر دیکتاتوری سوسیالیسم یعنی ما هم سر خطا نتوی هندک سکنین اما نه قمره که نتوی یا کردستان دوی بیت آواکرن دوی کرد همه شیخ ماجی بگه ماجی سوسیالیست ماجی کمونیست ماجی یعنی گندیه ماجی که کار کرده ماجی دوی هر کس نوع قمره نتوی دا جه خواه بگیره جبر که مثلا ملیه مثلا برسخرخبونا کردستانیه دوی وصابت آوا کرن سربه مثل سکن یعنی امتکارن یعنی او در فتوی هیا کردستانی که Osman سپاسیتش بوی منو تکریه امجی که Osman را بیش مالا تاوا نویساوی لبرچاوش بریه که Osman سپاس که چیا تجی آنی زمان کرد ل
چار پارچه یعنی لدنیای بلاونه ام بیجه چار کوشی بله راست دنیای بلاونه لهر دره کرد همه بقاسه که تو دزانی لدروای ولات دیاسپورا کردی هیه دیاسپورا کردی هیه بله yani راست خبری من از گاداری seri من seri eki em bêjin başûrî dikişînin işte diya Kurd heye ravenda Kurd heye hevte rengî heye çi zanim e gelek hene lê ku wexta ku li welatê Kurdistanê li ser axa Kurdistanê kar û xebata çalekî çê nebe derva deng ve nade yani merkez desa Kurdistanê desa Diyarbekirê Ağrı'ye, Kars'e, Muş'e yani li Bakurê Kurdistanê ger ku siyaset kar û xebatê bike li dünya li ewkê jî li Avrupayê jî diaspora dikare li ser wî kar û xebatê tiştekî bike dîplomasiyê bişopîne jar wexta li welat tune be li Avrupayê jî tişkî çê nabe hîvî nade lê kongre giringe kongre çima nebe dibe kongre çawa dibe te gavekî berê mînakekî pir xweşik dame te qala wan xortê Kurdan kir te got ew xortên Kurdan li ber pêlê ketin hinekî wan hat girtin hinekî wan nizanim maxdûr bû evana kişkî rastin gel ku partiyê te tune be xortê te jî nikarin berxwe nikarin berxwe bidin yani heta çaxtê mesela kekê yani pir jî belkî ne giring e ama li Bakurê Kurdistanê lawkî gelekî deng da û Elî Çeven hebû raw Elî Çeven çi got got ez Kurdim babam ez ne Tirkim wê Kurdim qediya bittî mêrik ji bo wê gotinê girtin havitin dir bele rast havitin hepsê îjarê wexta partî hebe geko partî hebe vana nabin mesela ez ji birayê xwe re disa mînakekî bidim te dî gavekî berê min mînaka salê bîstan da evna ji dîroka me ne pir giring in îro tu nikarî herî di nav hûda parê da wek Kurdekî em bêje Elawî yan ji Kurdekî Êzidî yan ji Kurdekî ateîst yan ji Kurdekî din tu nikarî herî di nav wî hereketê da kar û xebat bikî nikarî bikî bamo lê salê bîstan da dikarîn bikin salê bîstan de hebû em gavekî berê mînak da migo serokên Koşkîrê gişkî endamê Kurdistan Alî Cemiyetî bû serokê Kurdistan Alî Cemiyetî jî yekî dîndar Seyyid Ebdulkadir bû ku Mêrika negotin em Elawî çima îşî me li wêrê heye gotin em Kurdin çûn wêrê îjarê niha ew kurdiyetî jî bûye belayê serê me kurdiyetî çi ye kes hindirê wî jî tişî nakê tu herî ji hûda parê bipirsî kurdiyetî li ser biratiya Ömedê tu herî ji PKK bipirsî kurdiyetî li ser biratiya Gelan bele belayê serê me yani bela çerk bira yani ji ber wekî pirsa me pirsekî êşdarê yani dibe meriv bi teoriya Fanon parêkî hereket bike mesela niha Kurdê me Fanon gotinekî wê heye pir li min xweş tê dibêje wexta ku li hemberê dagirkerê xwe nekarî bertek nîşan bide tere qeweta xwe hêza xwe nîşanê birayê xwe dide yani ser birayê xwe ra digire qeweta xwe nîşanê wî dide niha Kurd vî halê da ne zanî Kurd di vî halê da ne yani li hemberê Kurdekî ancak mêrxasiya xwe nîşan din la oğlum dewlet way li wê derê ye neyarê te ew e heqê te xwariye dikarî li hemberî wî ji xwe ra bibe alternatîf wer hesin parkî zehmet e yani tiştê tu dibêjî em dibêjin muheqeq alternatîf dibe hebe lê avakirina alternatîfî jî pir bi zehmet e yani hêsan me lê muheqeq dibe hebe keko ku bele bê gerem û hêviya mû hebe birastî niha çan we gotî bingehekî mirû ser axa mirû ser Kurdistanê tune bitin xebatê tune bit mesela ez mînakî bidim ew rêxistinê Bakura Kurdistanê û piraniya wan
و وقت 1908 دا پرانیا وان هاتن اروپایی وقتی هاتن اروپایی بنگه هاوان ولات نما بنگه های ولاتش حبسان دا بون او نکرد شی بکن لبراسی اروپایی همه مارجینال بون خلاص بون یعنی هوله را بون یعنی همه تنه شخصی مان نهاجی هنده شخصی هنه بجه هم وهانه بجه هم قواجی نه هنده بجه هم رزگاری نه آرا رزگاری نه هنده نهاجی که وی ولید کن لشخصی مانه یعنی رقصه نمان یعنی سر به راستی بنگه ها مرو ولات تونه پر زحمته لی قمره که نتبی چان مگود چان مگود کارا بچه که راستی دوه مروان رقصتن بلده در رخه که او روشنبیر اکادمیسین کرد هنه و لها اروپای و پروفسور هنه و کارگر هنه و خواندی هنه و زانه خورتنو هنه دوه او حول بدن که تشتکی نو بچکن نه کردستان راست بنگه تونه لی کردستان اند آگاهیان رادکن ادی گل کرد نرازیه یعنی او خیانت و دولت و اوجلان دست بکرین اثر کردان لیزکان تلزن دی گل کرد بیت حسه هدی نرازیه نرازی بینا خواهد نوره ترسن آشکره جی بیجن جبرکو تشتک تونه جبرکو کسک تونه که پشتا خواهد دنه و آگاه داره وان تشتان بیجن که چی اگر کو آلترناتیف هبویا در روشکی وسادا وک آلترناتیف تکارین زیده هیویه بتن اوجی تونه یعنی تونه بون مالویرانیه جبرویه که اپوجی اوی دسا ولایت جبکن یعنی لسر گوتن عبدالله اوجلان تی چاوا دبیجه تشتکی نخوازن işte servi tişteki nexwazin ne disa ev hukm xwe dayinin ev disa rola xwe bilîsin disa bilîsin îjar meheqiq dive alternatîf hebe di nav gelê Kurd de heye yani ew hezr û raman mesela berê yekî nedkarî rexneyekî li apûciyan bikirta li îro tu dibînî Kurd gişk siyasetmedar rewşenbîr xort gişkî rexne lê digirin qebûl nakin yani dibêjin 5 ساله دم اوقاسی تعددی تا اوقاسی ظلم المکر گنده میوالا بو انسان مهاتن کشتن لاد انجام داجی از تشکی نخواست کلتوری جی نخواستم زمان جی نخواستم ستاتو جی نخواستم الا تو چه دخواستی باوی من تو شما بوی بلای سری وی ملتی مادم تشتکی نخواستی işte ne zanım yani keko çerme ne got kekçiyem siyasetmedar nenen jberiye kejiyem şkora tane fikri xwed bişin li jana milleti me em de dilê xwe de hîs dikin em mecburin em milletin dibe em xwedî bi zimanê xwe derbikevin xwedî li çanda xwe derbikevin dîroka xwe derbikevin çi ji destê me hatiye dibe em bikin kek çiya yani tiştê hatiye ji me hatiye xwastin لي بابا ازواج سياسه مدارك نكارم ببيشم كو استكار تشتكي بكم نا لي وشخورا جيفينيكي بكار بينن استرم بيشتار دبم قداري دكم يعني فكري ما هو يس فكري خد بيشم او هي مشمو ترم بيشتاري ماشي دبم لي واك دنيجي كيكو سياسه باركي اديج بلا اي خورتان بلا خورت بكيفن دوري مثلا كاكتي تشتي بالام دكشين الاوروباي وقت جيفينك تشدي به ايكو بيشتار دبن قشكي قالي مي صالح حفتينا لو ريل بير خورتان باك كاش كان باك بلا او شقرا سياستي بكن او جي بشكرتيه بدن جرات شاب قالي بخينن بيراني خو فيجن تجربه خو وانا باروا بكن تشتكي كرت كارم بكن افا ازو تام كارم وانا بكن يعني وكي دنيا تشتكي دن كارم قربان امش خارج كارم باخفن ها راستی yani bu alternatifi دوی ام بگهن جوانان یعنی اگه جوان نه جوان و باری هن نرا که نسا پشتاخه براستی پر زحمته جبرکو نه تشتاکی تشترا بیجم ابو تماشاوان هیجان جی که نه از نها لقنته که مه از لقنته دم خباته
رستوران مشتری من از گندکی من مشتری من همه پیرن یعنی کالو پیرن و جا 7 سال یک دوده دمرن 7 سال یک دوده دمرن مشتری من دی کم دبه راست مشتری من هیدی کم دبه اوا 15 سال لها من مشتری من نیوی چوی خلاص و جا نیوادیزی که حتی چند سال هیدی اوجی خلاص بند هنگاده چه به در رستوران چه بتن دی ساوی ساله از شما شهر گدی و لیوی یک هبو یکی ترک بو رستوران دخواه چکر بو یا مگو چه ماته چکر یا گو والله گو 20 مشتری میه کار هبون یا گو مرن چونه والحاصل مالان چونه مالا پیران والحاصل مانا 4 مشتری من ادیال نکار من گو از چت کم بچه آوازی حال مجی بچه بیا وزن در راستی مخابن حتی هم نگه نجوان هم براستیش خواهم کالده بنده چن پیش روش او خورتی تدویجی او بخوانه ادوه او خودی لی او که خود در بکون لی ایشا دل باکور زمان ده حاله روش بر روش زمان جو اولی راد به اشتا ایش اوه اوه خورت رابن گلو اوه بکیجان زمان سیاستی بکن اوی راست کیجان زمان وقتی سیاست مدار ما همه ترکی داخلن همه تلویزیون همه ترکی داخلن ترکی دنویسن یعنی به راستی پچه‌ای از نخوازم جوان سوشتار بکن بلکه او شرط هنده مرجان بلکه راست کردستان و 8 کردستان ایرو ترکی ناقبن لی پچه‌ای او ترکی آخابتنا وان پچه‌ای خدمت و دولت ایزاد کزانی خدمت ترکیه دولت خدمت زمان ترکان جی بچه دیگتن او جی که براستی تشته که نباشه کرد دوه زور نسر زمان خواه براستی سر چاند خواه زمان خواه کلتور خواه سر کبن شوپی خواه براستی ری آلترناتیو جی چاند گوتی جی تداد شزانی راست بله که ولی هم هاتن هدی و داویا برنامه خواه و هند خازن و داویا برنامه آمده تشتکی بیجن کرم که هیوی هبونه یعنی پیوا هری زیده اجی حزدکم پیوا هیوی دوام هیویا خوانده نکن بکاربن سر اخا خواه به هیوی بشی اری آستنگی هنن پرسکرک هنن وانا گشکی راستیا منه لی دساجی نابه کوهم هیویا خوانده بکن يعني دوام هرب هيفي بن وكدن دست ماذا تشكتن يعني ما هي خوجي عندها بكن ام هرتش خو عندها يعني الدنيا ما رشت بيدي ام نكا من بيش خوج ببينن بله راست راست يعني ام بهيفي بن از دبيجن بلا كرد بهيفي بن كرد نامرن كردان حتى رجايرو بربر خدا پر بدل دا تاوان بار بو جاردن رابون سرپیان جاردنی پیشل خواه کرن یعنی گوتنه کی هی از ویز بیجم بوی گوتنه بقدینم ملوان خست او نشون وان لما خست ام نقدیان و ام نقدش از بی گوتنه بیجم مالتا و که چیا ما هفو دوش بارکی ناس کر اوش خوش بو اما صحبت بو امش خوار مرا ما خواه صحبت کر یعنی گوداری میجی هبون هرالده وانش گوداری هم مکر ام سپاسیا وانا رشتکن هبون وانا ام هنه و مالتا و شوات الشاد مالا واجه آبه زور سپاس و ککولی و بوجبو رمانه و گرانبوها و واجه که رمانه خواهی باشی خوش و جبو تماشوانه ما حاجی گوت و اکر جبو تماشوانان و درسه که حاطبه یعنی تشتکی باش جهنگرت بن و اوجی تشتکی پر باشه بله هم هاتن سر داویا برنامه آخوا و از خازم و بیجم که هر نتبه که خودی ماف چارانوسه به آوه و ماف گل کرجی هایی که دولت آخوا یا نتبی آنجی فدراسیون آخوا چاند غازد آوا بکه لبره جبو به دست خستن و مافه دوه گل کرد رخستن بری خواه رخستن بکتن او رخصتن دکاره به آوائه که جور بجو وره کرن
بسکره که هری مزن کج ایرو گل کرد پیرا رو بر رو یکیتی و رخصن بونه جبر و یکی دوه گل کرد هم بجن قمره که نتوی یا کرد آوا بکن هیوی دارن تشتک اوها چه بن کرد به هیوی و تشتک ناچه بتن کرد دوه هیوی آوان هر دم هبن و ام سپاسیا میوان خواهی هجاد سا و چام گوتی والی صبرجی دیکن بر رمان خواهی باشه گران بهار تماشاوان ما و پروکر اما ده برنامه که دیسا بانگوه بکن سپاس جبو میوان خواه تماشاوان مهجا و برنامه ما لسر جبو گل کرد باکورا کردستان آلترناتیو پیوست آنا و لور قدیا اما برنامه که دیسا نزدیک جا برنامه که دیسا ورا و پیشکش بکن بناو خوشی دا بمینن و زور سپاس بو گهداری و بو خاطره و